chim khi pui YouTube channel clear tu tele subscriber rong rong te atharin chi pai ka buk chewa injawa ya chung alom thu ka se ni wain hi January ni kuwa tho chan ni ania tun tu wa hian tun na ya kan buai pui Bangladesh atanga ral tlan chungchang kan thir howanga he buaina lo om dan te thu chiang so ron tarlan katum don ani tin wen ni Bangladesh atanga kan unaw zo na thak ral tlan te thawang hauna central uaime na punkhom a huai hot chungchang kan thir howanga heti rual hian Mizoram munsang sanga group uaime te sub headquarters te huai hotin punkhom hi nei ani poka chung ta chu athei angin karon tar lang don bok ani khonga in chim chu pui YouTube channel hi like le comment min ti saka la subscribe lo ten khonga to ka min subscribe sak turin kang yen chewa athei phei chuan social media inom na group rang sanga te min lo share sak turin kang yen bok cheu ani ole kan thia tangin voini akhan Bangladesh tual chung boina awanga sahim na zongara tlan zong na thak unaute thawang hauna punkhom central uaime in governor chen na ras bawan ke pon lama a hoi hota mithanam tak an punkhoma he huna hian thu sai rang sangte ngai thak ania central uaime general secretary professor Lalun Tuangana he huna report atarlan dan chuan tun thlenga Mizoram ron lutum BSF 10 an norkir to zat hi zakwa somthum le pani ania heng mi te hi rampalei lenga eitur mu mal le sil le fen le mutbu mu mal nei lovin anom me kani ti uaime na riatin na ati hle ti a seilang bok he pun khom na hian resolution pani an pasa chung ta chu pakhat na sahim na zonga chitagong hill trek Bangladesh atanga Mizoram kan una ra tlan te hi India sarkarin mission dik na za saka sahim na an mu theinan ruam man na siam thuai turin kan phut thlat ani tile sahim na zonga ronral tlan te mamo ngai tu asak turin India sarkar kan phut thlat ani ti te hi ania he huna hian central uaime president pu ar lang heta chuan India sarkar ka ngendu BSF te chakna manga kan unaw te dangzel lo hian kan unaw te thamuang le zalen taka anom theina turin loda zalen ro se alo intiam to anga in Union Home Minister Amit Shah hian namdang te nilowa mizo ngei mangai tu teram ria an duty theinan BSF mizo battalion mindin sakmol ro se ti in thanem ngai takin asai ani he pun khom na hian Bangladesh atangara tlante chanpui na turbom do ania mi thanem ngai ten tlomai choin poisa thanem tak an chung khom ani ti chuan central uaime in Bangladesh unaute thawang hauna hun an man rual hian Bangladesh atanga Mizoram an lo lu na parvathia tuichong group uaime huai hotin pun khom na hi buasai ania he huna hian thu sei sang sangte ngai thak ani tiang chuan sub headquarters uaime khozol bultumin Bangladesh a Mizo nam omten harsatna an to chungchang an thawang hauna chu chip chuan bazar khozol ani ania heta hian khozol sub headquarters uaime president pukela nun sang chuan voina hun man chante soifein Bangladesh kan unaw chengten harsan an to chu Mizo mi pui te point an torpuya an thawang an hausel don ani atia MZP headquarters vice president Pumal Som ki ma point thu sein MZP hian Mizoram le nam himna turin athi ang tokin ma alo la to thina tun chuma po hian Bangladesh Mizo omte harsan na to chu poi an pitak zet ti asai ani
Bangladesh atanga mani sahim na zonga Mizoram lo lut turten harasatna anto chungchanga Central Uaime ina ruamhanna asiam angin voin veka khan Uaime sub headquarters na thial chuan bazar ko na torpuina hun mangin na thial ko puichunga branch ayo te ankal khoma he huna hian Uaime sub headquarters na thial president Pubilan mingliana chuan Bangladesh ram chunga chengzo na thak ten harasatna na satak anto awanga an unaw te tual le na Mizorama nung khu chuak tur an ron kalna konga eile in tur mutha cholna chungchang le thil sang sanga harasatna an tok chu Uaime sub headquarters na thial chuan an laina takzetti asoya kan unaw zo na thak te himna tura Central Uaime malak na hi kan thlop tat zel don ani in Chanpuina tur konga Uaime sub headquarters na thial huam chunga mipui te chu in hongzau zel turin asom ani hetiang bok hian Uaime sub headquarters ser chief huai hotin Bangladesh zone athak Ratlante thlawang hau thutkhom buasai ania pukol thuama president sub headquarters Uaime ser chief chuan thu sein state pon omzong na thak ten harsatna anto changin zofa te in lungrual na le in hmangai na satak alang chuak thin ani atia tun haya Bangladesh zong na thak harsatna tok te chu Uaime in an thlawang a hau thlat don ani ti sein an dikna chanvo an mu ngai thena turin Uaime sub headquarters ser chief chu an mani lama atang thlat don ani hun lo om zel tura state pona zong na thak harsatna tok te chanpui tura lo in ring zel turin Uaime member kal khom te asom ani Bangladesh zong na thak ral tlan te thlawang hau thutkhom hi usilaram mona treasurer sub headquarters Uaime ser chief in akai suaya Bangladesh ral tlan Mizoram ron lut tur BSF ten an lo dan zingami January ni lia boral pastor somkhup Bangladesh Tribal Baptist Church sunna hun man ania Reverend VL ni thanga BCM ni ser chief bia tu pastorin hun ser amanga pu PC vanal luna ser chief sub headquarters Uaime secretary chuan report ape ani Bangladesh Ral Tlan Relief Committee Treasurer Pusaleman thu asoya Bangladesh ram chunga zong na thak le Christian an ni awanga en ran an ni na le an har satna to sang te asoi ani sub headquarters Uaime ser chief hian resolution pathum an pasa pakhatna chuan Bangladesh atanga mizo na thak himna zong zorama ron lu tumte BSF in ramria an lo dang hi condemn takzet ani pani na ramria tangkhang mek kan zong na thak unaw te hi rang taka Mizoram an lu phalsak ni ro se tile pathumna Mizoram an ron lu huna po India sarkar hian atulangin chom dolna penge bok ro se ti te an pas ani Setu ta ka channel hi like sa ni subscribe sa notification bell on na storin para ngen se ani ole Bangladesh tual chung boina awanga sahimna zonga Mizorama ran lutte thlawang hauna chungchang chu khati chin khani sela tichuan mitam tak he boruak kalme ka hian angwanga ral tlan hi Mizorama ran lun ngai anni ngai an boina ti tepo chiang lo tam tak kan omawangin hetiang hian pu van nei thanga van chong ina asi a hi karon chiaranga ngun taka min lo ngai thak sak turin kan ngen bok cheu ani Chittagong Hill Trek a kan unaw bom ten doron an tok pastor chon khu pathi na kha ti thupui mangin pu van nei thanga hian January ni riat a khan Mizo special report group lun taka aron tar langa yang hian iro ngai thau chun zom zel teng Myanmar arakan ramdep Bangladesh ramchung Chittagong Hill Trek tia riat thina hian kan unaw zo na thak bom nam an chenga heng lai rama cheng nam dang te chuan tlang mi te chu chin ku ki ti in an soi mai thin
chitagong hil chaka zo na thak bom ho hian Bangladesh sarkar laka enkol na ran ngiatin ral thuam an lek veya an ram le namtan nun hlanin Kuki Chin National Army KNA ti in anin fu ani heti mek lai hian Myanmar sarkar laka hil zalen na sual ve mek Arakan Army AA te chu an chen na Myanmar Arakana an din mun achep chho ve tial tiala an sahim nan Bangladesh ram chunga kan unaw te belin Bangladesh ram chunga an lut fo thin chu rem chang ala in Bangladesh sarkar chuan Arakan Army te chu KNA te do puya somin in remna asiam puita a tun malama boina nei ngai lo khan boina le har sanna an nei ta fo mayani Bangladesh sipaile Arakan Army tangkop te chuan kan unaw bom mi pui te chu an ri grab ta fo maya ti le pu atang an lu rama kan unaw bom ho te chu an zalian lo ta hle maya bom namtan dora thil lei phal ani lova dor siam te po an phal saklo chu tianga in ra be na an ma chon ta ka wang chuan kut in thak na po athleng ta fo wa KNA te hian AA te chu tlang mi ve kan nia in do athalo ve tang rual tur zok kan ni ti in biak rem na nei pui tumin ma an la a Arakan Army ke ma mi pakwa vakal te chu an lo man vek mai ni in thudon ania anin kar ache chho ta hle a kumhlui December ni som le panga khan Arakan Army le KNA te inkara inka ana thlangin Arakan Army lam mi pali in nunna an chana KNA lam hi thi anom lo thung ani an ram chung nge ya ra be in an oma boina lian jok thleng theirang ani awangin tar chaklo le anunaw te chuan sahim na zongin kumthar January thatir khan Mizoram an ron panta a an va in mi ja somruk le pali an ni Arakan Army le Burma sipai te laka an him theinan an kalna tur thli thlai ma satu ani siama Arakan Army an mu chuan hlataka helin ram hnuai kong om lova chhun le zan tam tak thangin ei tur nei lovin an ron kala na nem le changel thlengin an khein an ei zela an kalna hnu chu apetin apeveng vung mai ni in an soi chutianga har sataka himna zonga Mizoram India border an ron lut tur chu BSF ten an lo mu lawin Mizoram chung chakma kho pakhat simeina sora khodaya an bi ruwa chuta anum lai chuan chakmanu pakhatin BSF nen a report ni in an soya BSF te churam riveng tu an nia chutia foreigner chutiang za tun kalta chu anom naram Bangladesh lama norkir le kha an na ania bomu naw himna zonga Mizoram ron lutum ta chu Bangladesh lama an norkir pushback le tani BSF te hian apong apuin ral tlan te hi an nor bor bik lova ei tur te po an pe ni in an soi hun rei tak chomu mal ei to lo na nem le tui sikringa thui tak ron kal to te chu an chaw hlom em maya an jinga tar chaklo pastor chon khu pa kum som riat phi hi chu kalpo kal thalei thei to lo kho pa chaw ni in an soi BSF te hian pastor hi achang chuan an han pole lop thin boka kong om lova luidung so in kham bak bahai tak lon angai thin sia pastor po chu an han kai lop chang oma a chaw lu tok chuan tin lovin pastor chon khu pa hi January ni li sang ni som ni le pathum zandar riat le milu som ni vela khan ram hnuai pilril taka aboral ta ani pastor chon khu pa hi Evangelical Baptist Church pastor ni in an soya pastor chon khu pathi thu hian zoram pum adeng chuak ngala laina tu anga hle ani Longkai district Barmaram ri nai lama hian parwa ming kho pathum parwa 1 parwa 2 le parwa 3 te auma parwa 3 hi bom khuani in Bangladesh atangral tan titan pan olsam le ramchang ber ani boka wangin pan masaka an nei thin pastor chon khu parwang la turin parwa 3 atangin tlongai mi engam zat baka police le BSF engam zat chuan simenei sora an pana pastor thina hun hi simenei sora atangin ke adar kar sari vel zat kal alani ruang la turakal te hi an thlen har deuh ta ka wangin pastor ruang hi Bangladesh ram chung salopi khu a phum ania salopi khu hi KNA te hian anop mek bok ani pastor chon khu pet omna khuwa chekhiang atanga kilometer somthum vela om ania bom khuwa ani
pastor chon khu parwang hi lak tu marwa man na siam ani khan a unaw te omna khuwa lunglei district khomoi khuwa phum tur ro man ania in kalpona kong mu mal lo awanga har satna a oma wangin Bangladesh ram chung lama phum anita ani ngai tu azui ngai te in van nei thang hian point pani aranjia ka pakhatna hian arakan atanga nunawra tlante mizoramin mangai takin kan lo kuang ku a longtai district maya po top lovin aizol lam thlengin kan lo tuam hlom ani kha kan thetheu ome chu tiang ani mek lain Bangladesh ram chunga kan zong na thlak unaw bom te chunga arakan army ten har satna an siam hi anin en fi ave angai hle mai pani na Myanmar boina awanga khochak lama kan unaw ra tlanten ram ria har satna an to kan thengai lova sangaw tlang dung siha district chung thlengin Myanmar border thui tak auma champhai lam tlang dunga po mizoram ron lut du ten har satna an to kan thengai lo Bangladesh buai awanga ron lu tum kan zong na thlak bom unaw ten Bangladesh border har satna an tok bik thin hi ngai tu azui ngai tak ani tichuan tun hun thleng a Bangladesh atanga sahim na zonga mizoram ron lut te hi an lu ni le an ron lut zat hetiang hi ani ni somni November sang ni somni le pani akhan mi zanni somsari le pali an ron luta ni somni le panga November sang ni somni le pani akhan mi somni le pakhat lo lut le in December ni riat sang ni somni le pania mi som le panga an ron luta tichuan kumin sang ni somni le pathum a hian January ni akhan mi som pasari ron lutin January ni rup akhan mi somli le panga an lo lut le boka tichuan tun hun thlang hian Bangladesh atanga sahim na zonga Mizoram ron lut hi mi zathum somsari le pani anom mek ani